德国国会今麦已经选定会伫2月23的时阵来举办全国的大选。今麦极右派另类选择党 AFD 是讲明因的立场就是反对移民，今麦已经开始咧做势啊。也那特斯拉的总裁马斯克是透过影片全力来甲斗小天。另外呢，反对极右派的团体也出动7万多人伫咧大城市咧示威。 在德国大选前1个月，德国极右派政党另类选择党 AFD 开始头一波造势活动。总理候选人韦德尔一上台，大家呼声都甲吹落去了。Macht die AfD stark genug, diesen Wahnsinn zu verhindern. Mit uns gibt es kein Taurus in die Ukraine. 另类选择党主张反移民加反绿色政策。韦德尔在演说中更加讲，一旦选调，上任头一天就甲边界关起来，并且会甲非法移民遣送出境，同时取消永续能源加气候政策，也停止军事援助乌克兰。2024年12月，伫家己的 X 平台头一摆发文来支持另类选择党的特斯拉执行长马斯克，经由影片搁再来改赞声。Should be less global government. There should be more determination by individual countries. So I very much hope that the AfD does well, and that Alice Beadle does become chancellor. I think that would be very good for Germany. 就伫同一天，德国各大城市做伙发起反极右势力的示威活动。柏林甲科隆两个所在有7万5千多人参加。柏林布兰登堡门，群众提印有反法西斯的旗仔标语，加百姓希望甲反抗立院的顶牌举悬悬，向外界表达对抗极右派势力的决心。Ja, ich finde das schon alles sehr beängstigend, was gerade so an Entwicklung vonstatten geht. Jetzt auch nochmal mit dem, was in Richtung Wahlkampf geht, sehr weit nach rechts rüberrutscht. Und ja, ich stehe für Demokratie und für Offenheit und Vielfalt und ich finde, das macht uns aus in Deutschland und deswegen. 根据最新的民意调查，近主流的保守派基民加基社党联盟以30%的支持率领先。基民党主席梅尔茨是联盟的总理人选，也那另类选择党是以20%排第2，创下该党支持度升悬的纪录。公视新闻张淑芬编译。